I find one shoe. You find. Oh, kursinya ada smoking room kan? Apple. Pace, Pace senyum Pace. Kunci paling kelas. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dimatikan. Kemarin agak terlalu jauh berbeda. Sayang punnya terkunci di sana, untung bolanya juga nggak terkunci juga ini. Sebab itu kita tetap berjalan, tidak boleh terhalang oleh pun. Bagaimana caranya kalian tuh, sekalipun dalam warming up, bikin gol. One ball. This one is back. Baik, apa? Musnah. Om, iki cucu nenek. Nyebutnya orang-orang nggak bisa ya. Nyebut si Tueko. Kim, Argas, Matik. Kalau bisa, ya kalau dia penjagaan bagus, finishing. Maybe you quick pass to pass or you can solo run to finish. Siapapun dia mau striker, yang penting dia ada di posisi masing-masing, ya ngisi kekosongan. Itu yang kita bicarakan sama Genet ya. Ya. Oke, semua siap ya. Jadi lihat positive thinking. Ya, saya bilang satu yang kita keluar dari masalah ini. Only one to we can draw up from the situation of that. Apa? Winner. If we are winner, yeah. Only one. Are you ready? Ya. Okay, thank you. Semua pemain yang kita banggakan semua. Okay. Today this is a point of return. From the last two match, we know we stand up and fight. Pagi ini, siang ini, sore ini, kita membuktikan ini menjadi titik balik. Dari yang kemarin, kita sekarang berdiri tegak, kita berjuang. We are ready for 3 point. We are ready to win this game.
kita siap untuk memenangkan pertandingan sore ini. Anda siap? Siap. Anda siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti siap, silakan sebelum kita ke lapangan, mari kita doa semoga pertandingan sore ini kita diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan juga kemenangan yang berkah untuk kita semua. Amin. Doa mulai. Yang keras. Siapa kita? Sebaik bareng. Nah, seperti itu. Ini siapa nih? Oh, kita dari Tanzania. Main, insyaallah. Ada sih, sama-sama. Terima kasih. Kamu. Again, and it's very important for us to have this victory. So both people in the bench, the management, and the fans, we are one. We are 11 men in the field, but we are thousands in the pitch. So everybody, both people sitting on the bench, should support people that is playing with aggressive. Only option we have in this game is to start with 3 points in this game so that we start off our Kita berdoa semoga pertandingan sore ini kita diberi aman, selamat, lancar, dan juga kemenangan untuk kita semua. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Siapa kita? Komando. Ayo. Come on, bro. You will never see the camera people on the video. Strong guys, hum. Sí, sí. Yeah.
Ayo. Come on, bro. You will never see the camera people on the video. Liga 1 2024-2025 antara tim Somen para FC berhadapan dengan PSS Sleman dari PTK Stadium. Gol pertama dari tim Come on, guys! Come on! Terima kasih. Sama-sama. Yuk. Ada yang fight for each other, eh? Yes, yes. We don't lose concentration. We concentrate till the end. We keep focus, boys. Please.
Okay, listen good. Okay, listen good. Okay, come on, concentrate. Only 5 minutes. Choose, look ahead first. Okay, if we not have change to pass in the midfield, okay, no problem. Go give to ball striker Stewart or Mika. Okay, Stewart can your body language. Kita lihat mana keselamatan, kelancaran dan kemenangan doa mulai. Doa selesai. Ayo, ayo. Offside no. Referee. Offside. Tim Sobat diciptakan pemain nomor 7 memutuskan atau memberikan masukan. Ya, keputusannya adalah offside. Ya, Offside. Anda lihat pemirsa, Dibatalkan ya. di mana cek komplit yang sudah dilakukan jadi offside. Gol dari Mitsubishi offside. Jadi yang offside itu adalah Stewart yang terima bola tadi. Kita lihat di sini ya. Ayo naik. Tutup aja kanannya. Jauh, jauh ya Allah. Sampai 52 udah dia. Wasit. Fokus, fokus guys. Come on, come on. Badan, badan. Oh, finish wasit. Allahu Akbar. Antara tim Sobat FC berhadapan dengan PSS Sleman dengan skor akhir 1-0 tim pada FC. Alhamdulillah. Bawa aja lah, bawa aja. Vamos, vamos. Ya, Pak. Pak di pertandingan Yes guys, bagus. Sakit. Good game. Thank you. Of course, I believe, bro. Come on, bro. Come on, man. Biasa. Good job, bro. Winner. Fargas. Martik. Easy. We keep going. Maniki. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih warga Sumatera Barat khususnya Padang, terima kasih sudah support. Good afternoon everybody. Selamat sore kepada Anda semua. Pertama, kita luar biasa.
me, management, we saw you fight. Different with the last 2 match. Kami melihat Anda fight hari ini berbeda dengan 2 leg kemarin. Mungkin kita memang belajar. But today, you can prove it. Anda bisa membuktikan Anda yang terbaik di hari ini. But still remain a lot of to do. Long way to go. Banyak yang harus Anda lakukan, masih perjalanan masih panjang. And still a lot to be evaluated. Masih banyak yang harus kita evaluasi. So, stay together. Mari kita bersama-sama. Kita nikmati hari ini. Rezeki Anda semua, rezeki orang tua, rezeki istri. It's a gift from God to you, to your wife, to your family, to your kids. Enjoy tonight. Next must be better than this. Yes, you can. We sure you can. Oke? Pertandingan berikutnya Anda akan lebih baik dari ini. Oke, makasih. Mungkin itu sedikit dari saya. Temukan kepada Bang Andre. Kami persilakan. Oke. Coach, selamat coach dan jajaran ya. Dan boys semua, congratulations ya. We get 3 point, but we still need evaluation ya. Karena kita bersyukur kita bisa menang coach, tapi secara kualitas permainan kita harus akui kita ditekan habis-habisan oleh PSS Sleman. Nah, tentu harapan kami ya, seluruh supporter Semen Padang coach, lawan Maluku Utara kita harus rebut 3 poin. Ya, karena statusnya main di Jakarta, sama-sama main di tempat netral. Siap. Ya, jadi kita ya, we must get 3 point ya, play with Maluku Utara. Oke, bonus ya, we will give you guys 300 million rupiah ya, 300 juta hari ini kita berikan. Tadi permintaan tambahan, nanti buktikan kalau lawan Maluku Utara lebih baik dan menang, tentu bukan 300 juta lagi, tentu bonusnya akan ditambah. Hari ini minta sama Pak Win ya, bos, dia sebos ya, 300 million rupiah ya, betul lah? Yes. 300 juta rupiah ya. Oke. Selamat beristirahat, nikmati. Tapi kita masih punya waktu hampir 3 minggu ya, Coach. 2 minggu lebih. Tolong ya, kita masih melakukan evaluasi ya. Tolong lawan Maluku Utara rebut 3 poin. Ya. Rebut 3 poin, insya Allah bonusnya bertambah. Terima kasih semuanya. Come on. Semen Padang.